Ka kubor Yakob Kwai do Kabam, ka kubor Yakob Kwai do Kabam. Kane ke Balawan Ra da ka James Fishing Pond. Kane kan dei hakasin ke Baningkong ke Balawan Ra haka channel jung bajai senram. Ka banya penlong ya ka jing Yakob Kwai do ka hangtei haka sinong umpernai. Bat ya katei ka jing Yakob Kwai do Kabam, ke bala penbit penbiang dari James Fishing Pond. Bat hakatei kapung, ke bala thea yaki do ka hadu sanspa saupo kilo. Haka arpuai tarik jong nu benai ubasau jong nu snam ar hajar arpun riu bat ya kane ka jing Yakob Kwai do Kabam kan penlong no asian hi haka arpu san tarik jong nu benai ubasau jong nu snam ar hajar arpun riu bat kum joro kendiat ngakwa ban pentip pensyai beade kumno ban kwai deki kenja jing bam haka ne ka jing Yakob Kwai do Kabam umsha yanu ban pendon kam ban kwai deki wi lane deki kenja kenyang haka ne ka jing Yakob Kwai do Kabam kador kamur jong kane ka jing Yakob Kwai do Kabam kalong kumne harum haka baro sisngi in charge akador tang nruspa tengka bat tang haka sistem sngi vinyo haka dor tang laispa tengka lada fikwa bantip yaki jingtip kampenya vila ban phone direct hakini ki number ki bangi labu hangne harum te kuble si ajar ngo bayadi bat kan ka kubor ke ba la banwanra e ka jingkemen jingstuna jingsuba haka te ka sngi haka jing em jongpi ya kapor jongpi te saisten hakane kapor sya bangan pungkut ya kane ka video ngakwa ban kerpat ya pilang baru yupi wei ba finyale kat bala kat bakloy banya kontak banya phone no hakiti ki number ki banglabu hangne harum kenang ba finum do finum pensap ya kapor bat ya kane ka jing Yakob Kwai do Kabam ya fisidu mo ya le kelai kuble sibun kuble si ajar pilang baru yupi wei kuble to all the best Ano, medyo dong. Aisan. Kena duk teh. Lai pau kilo. Ano na gadok telak. Ibang eh. Lo đẹp con ini nó vẫn ai spam free tuh. Thầm nó thấy cái tuh. Sim ti tidak kai ti bu ti. Man bu na ah. Duk sim tak kata. Sim teh kena kilo. Ganti. Pak biar kan duk ini pung nak rakin nah. Ni lah sau này không? Ai kêuว่าไอเดียเนี่ยแนงเนี่ยแนงคำแพ้